Ngeke kube ne-interpreter because isikhathi sesihambile ngiyashesha. Makhosi esibili chapter 4. Verse number 17. Lophethe le envelope tawushaya ilayini la batawuvula yonke leminyango. I will help you quickly. Siyabonga laba sibukelako. Namhlanje asengikhuluma isindvo mbamba. Impela nina bekunene leni supporta ko nesibukele. Siyabonga kakhulu chubekani nisibukele. Siyanemukela la inkomazi Apostle Mziyako. Siyanemukela chubekani nesibukele nibukele ama testimony abantu bayasizakala. Siyanimema ngolesihlanu. Tikwe night of anointing with honor. 6 Nzambama siyophuma ngo6 ekuseni. Nine bekunene belihlangana kangwane. Wena lo ngibukele buya ngalesihlanu. Utawubusiseka kule night prayer. Ema transport amahala now around ngomazi. God bless you. Siyabonga. Bongayihlephula ke le lokufunza mfanami. Simbalathe ngeSiswati sive ukuthi kwente kanti sesiyahamba. Emakhosi esibili chapter 4 verse 17. All right, ngiyiplane energy for uncedo while we are live. Imic ngalesathu ngibona ngathi silelenye energy than this one. Funza mntanami. Kodwa lo mfati wakhulelwa. Kwathi ngeminyaka lolandzelako wabeleka indvodzana. Cishe ngasona leso sikhathi lesasibekwe nguElisha. Kwaya njengoba Elisha abeshido. Lo mntwana wakhula. Kwathi ngalelinye lilanga waphuma waya kuyise. Nkosi yami. Labene bavuni ensimini. Lo mfana wakhala kuyise wathi, Yebo ke. Ngafa inhloko. Ngafa inhloko. Yebo. Uyise wathuma sisebenzi wathi, Mthathe ummikise kunina. Mnikise kunyoko. Yebo. Sathile sisebenzi kube simethwale. Safike samnika unina. Yes. Lo mfana wagona kunina kwaze kwaba ngusemini. Yebo. Wabese uyafa. Wabese wena njani bazalwane? Yebo, asami. Unina wanyuka naye wafike wambeka etikwembhedze wemuntu waNkulunkulu. Wavala umnyango. Nkosi yami lo mama. Waphumela ngaphandle. WeJesu. Wabita indvodza yakhe wathi kuyo. Yebo. Ngicela lesinye setisebenzi kanye nembongolo. Khona ngite kuya kulomuntu waNkulunkulu ngekusheshsha. Ngiphinze ngibuye. Yabuta yathi, Pho uyelani kuye lamuhla? Yebo. Isengakethwasi inyanga. Ngosiyami. Futhi akusilo nelisabatha. Yebo. Lo mkakhe wathi, kulungile. Wekhwela sihlalo embongolweni. Wathi kule ngceku, hamba embili ungahambi kancane, ungakatshelwa ngimi. Ngako waphuma wahamba, waze wefika kulomuntu waNkulunkulu entsabeni iKhameli. Wathi nakabona lo mfati asesekhashane, wakhuluma kuGehazi ingceku yakhe wathi, Ase ubuke, nanguya lo mfati waseShunemi. Yebo. Gijima uye kumhlangabeta. Ufike umbude uthi, uyaphila yini? Yebo. Isaphila yini indvodza yakhe? Umntwana wakho yena usaphila yini? WeJesu. Lo mfati waphendula wathi, konke kuhamba kahle. Konke kuhamba njani? Khuluma kakhulu konke kuhamba njani? Asambe mntanami. Wathi kube efike kulomuntu waNkulunkulu entsabeni. WeJesu. Wabamba tinyawo ta Elisha. Awu Jesu. Gehazi weta kuye wafike wamfuca. Amkhweshisa kodwa lo muntu waNkulunkulu wathi, Miyekele, uselusizini lolukhulu. Kodwa simakathe ungifihlele lokho. Futhi nami abesengakangitsheli. Yebo. Lo mfati wakhuluma wathi, Ngake ngayicela yini kuwe indvodzana Nkosi yami? Yebo. Angikutshelanga yini ngathi ungangivuseli ithemba? Awu Jesu. Elisha wakhuluma kuGehazi wathi, Shesha uvunule, uthathe induku yami uyiphathe ngesandla sakho, ugijime. Lohlangana naye endleleni ungambingeleli. Yebo. Kanti nakukhona lokubingelelako ungavumi. WeJesu. Le nduku yami ubofike uyibeke etikwebuso balomfana. Yebo.
Kodwa unina walomntwana wakhuluma wathi, ngifunga ngekuphila kwasimakathe nengakwakho. Yebo. Ngithi ngingeke ngisuke kuwe. Ngako Elisha wavele wasukuma walandzela lo mfati. Nkosi yami. Gehazi wahamba embili. Kodwa wafike wabeka le nduku etikwebuso balomfana. Kodwa kwabade umsindo noma ingucuko. Yebo. Ngako Gehazi wase uyancanzeka uhlangabeta Elisha. Wafike wamtshela wathi, lo mfana akavuki. Yebo. Kube Elisha efike kulendlu. Wakhanza lo mfana afile. Hey. Alele embhedzeni wakhe. Wecheso. Wangena wabavalela umnyango bobabili. Wase uthandaza kusimakathe. Awu Nkosi yami. Wekhwela embhedzeni. Wabhabhalala etikwalomfana. Umlomo waqonzana nemlomo. Tandla, Emehlo aqonzana nemehlo. Tandla taqonzana netandla. Wathi asatelula etikwakhe. Yebo. Umtimba walomfana wafuthumala. Wafuthumala. Elisha wesuka lapho wahamba lapha ekamerweni. Waphinze wabhabhalala etikwalomfana. Nkosi yami. Lo mfana wathimula kasikhombisa wase uvula emehlo. Elisha wabita Gehazi wathi kuye, bita lo mfati waseShunemi. Yebo. Wambita. Yebo. Wathi kube efike wathi kuye, thatha indvodzana yakho. Lo mfati wangena, wawela etinyaweni ta Elisha, wakhothamela emhlabathini, wase uthatha le ndvodzana yakhe waphuma nayo. Father, bless the reading of the word. Ilibandla lithi amen. La sifunda khona masinyane ngifuna kuwe kunokubeka izandla lithi iBhayibheli. Lo mama lona ikhala lakhe beliseceleni kwemgwaqo. Elisha lona bekanekudlula nakasuka eKhameli entsabeni. Lo mama wambona wathi akhona emadoda landlula lana. Kodwa lona akafani nalamanye amadoda. Wanela kumbona waba neliso. Wayathi kwemyeni wakhe wafike wathi sithandwa sami khona lengu-identifyile la kunendoda lenengidlula lana ingcwele ngumprofeti kaNkulunkulu. Bekungaba njani simakhele likamelo leliphezulu ukuze njalo aphampukele atodla la ekhaya. Hayi nje likamelo kepha thina sibe ngephansi yena abe ngaphezulu. Thina sibe ngephansi yena abe ngaphezulu. Lithi iBhayibheli bafaka umbhede letafula sibani situlo la umuntu kaNkulunkulu khona utabohlala khona aphumule. Ngani lithi doesn't she knows ukuthi babemanzini kunento letawenteka ngalesento sakhe. Yena utitshela nje ukuthi ngenzela umuntu kaNkulunkulu. Akwenzeki ke wenzele into umuntu kaNkulunkulu angakhulumi lutho empilweni yakho. Bathi angiprofethe namhlanje na akwenzeki umuntu kaNkulunkulu wenzele yena lokuthite bese yena angakhulumi lokuthite. Lo mama lona lelinye ilanga vele bahleti wathi Elisha Gehazi lo mama yini lesingamentela yona ngoba ungene etindlekweni ngenzaba yethu. Now is the time sekufuna naye endelwe lokuthite but thine yena usendele physically thine sitawukhuluma mazwi amakatharakashakataraba. Namhlanje na kule Sunday ngizokhuluma mazwi empilweni yakho. Akunandzaba ukuthi ngikuqinzetelwa ngibani, akunandzaba ukuthi uhlupheke kangakanani. Wabitwa lo make lithi iBhayibheli kodwa masilela bese amdzala sekafiphele. Wathi Gehazi la Elisha akunangane sesifikile. Nakabitwa lo make wathi umprofeti lalela ke make lo mnyaka lotako ngalesi sikhathi utawuba wena unemntwana. Wathi anginoprofeta namhlanje na kuthi within 7 days you shall testify. Within inyanga iphela you shall testify.
lo mnyaka lotako by this time sitabe sibusisa imoto yakho, sitabe sishadisa abantu bakho, sitabe sibusisa indlu yakho. Can I prophesy? Pakati kata karaka pakashakata lo mnyaka lotako by this time ukhona lokutha wendeke ebantwaneni bakho. Lo mnyaka lotako by this time ngibona the furniture uyayichinja. Can I prophesy to someone? Can I declare to someone? Lo mnyaka lotako ngibona imali utabo ibala ongangale ukuthi utabo iqhamuka kuphi. Can I prophesy? Can I prophesy? Hayi ngalana ungathi bakwatile ngala. Can I prophesy this side? 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 If I am a prophet of God, I want to declare in your life, lo mnyaka lotako by this time kutobe kunemaTV lamakhulu lana. Lo mnyaka lotako by this time kutobe kunema ekhona kuleli bandla. Lo mnyaka lotako by this time ngibona uya driver, ngibona uya lotshonwa, ngibona uyaphumelela. If you believe, shout hallelujah. Can I prophesy? Can I prophesy? Lo mnyaka lotako by this time labazonda wena labaningi utabangcwabi apha kashatala. Lo mnyaka lotako by this time sawuphumile eGibhithe. Lo mnyaka lotako by this time ngibona utaba ujabulile. Abanye ngiyaprofeta makungapheli 7 days, makungapheli 3 days, malikashoni kusasa, makungafiki lesithathu. Lo mnyaka lotako khona lokutha wendeka ama-house of praise ngenzawo leni itawuba yincane. Khona labataba overflow, khona lokutha wendeka le Good Friday lesiya kuyo, khona lokutha wendeka. Ngiyaprofeta, your life will never be the same again. It's a Bible. Elisha wathi kulo make ukhona lotaba ukubambile. Nami ngiyamemetela ukhona lotaba ukubambile lokuhle masinya. Khona lotaba ukubambile lokuhle masinya. Khona lotaba ukujabulisa lokuhle masinya. Wathi kuhlela umprofeti hlala phansi ngiyethanda nakaqetha kuthiklela waba khona umntwana la sifunze khona ke. Ungakhohlwa umntwana uvele ngesiprofeto. Lo mama lona umntwana wagula bulawa inhloko. Unababe emasimini sowukhulile. Babe wathatha umntwana wathi miyiseni kumake. Nakafika kumake from ekuseni emini. Angathi make ngomane lo make bekathini kulo mntwana. So lo inhloko ayiphele. Bekakwathi ukuthandaza wazama ukuthandaza. Inhloko so la ayiphele. Ngoba kunetinto ungakhona ukuthi solve at your own level, but kunetinto you cannot be able to solve at your own level. You need your own prophet to solve it. Kunetinto bodokotela bangathi solve, bakini bangathi solve, but kunetinto leti tsinga umprofeti kaNkulunkulu. And I am the one for you. I am the one for you. I am the one for you. Ngibona kuba nesolution empilweni yakho. Labangaboni ngibona amehla yavuleka. Labagulako ngibona bayaphila. If you believe, shout hallelujah. Wow, famntwana. Makelikhele kunebantu labe babambe tindo tife etandleni. Wathi lo make angiyi kulabanye bantu, ngiya kulo muntu lwangitshela. Inkinga yakho wena ungehlelwa inkinga, awuyi kuNkulunkulu lokunikele into so uyathi kwebantu. Lo make waba nesibinzi wangayitsheli nendoda sisigloli ukuthi umntwana ufile. Wathi thi kwendoda ngicela unginikete sisebenzi nesilwane lesigijimako, ngiyaphuthuma ngisathi komuntu kaNkulunkulu. Uthi indoda yakhe hayi man, why uye manje ngoba it's not the time ukuthi niyathandaza, alisili sabatha. Wathi lo make akunankinga baba ke ngifuna kuyobona umuntu wani waNkulunkulu. Ngalana umntwana nakafile wakhumbula ukuthi kunelikamelo labangiprofeta kulo, nangithola lo mntwana angibiyele kuleli kamelo ngifike ngimbeke khona bese ngivala umnyango ngiyofuna lo muntu lo wangiprofeta kuleli kamelo. Amakhatha kashakataraba manje khona la ngiyakhona sengiyothandaza manje. Angiye kulo muntu lo wangiprofeta angitsheli muntu. Wagijima wathi kulo driver
utawutshelwa ngimi ukuthi hamba kancane. Wathi nasaqhamuka umprofeti entsabeni eKhameri wambona eta wathi Gehasi ngicela uhlangabete lo maka ufuka umbude number 1 indodza right yena right bantwana ba right ngabe konke kuhamba kahle. Waphuma Gehasi nakagijima nakafika kulo make nakambuda wathi lo make konke kuhamba kahle. Konke kuhamba we basalwane behouse of praise make rangata nawunenkinga Musa kutshela labanye bantu. Musa kukhala tikwetitha takho. Musa utende inhlekisa tikwe bantu ilanguage yakho nabakubuta konke kuhamba but inkinga yakho wena ungaba nenkinga number 1 ku social media sibona ngestatus ukuthi unenkinga. Ndani lo make wathana inkinga wathatha iaction wathi ngiya kulo muntu lwangitshela wena inkinga yakho ungaba nenkinga uqala ngebantu ugcine ngaNkulunkulu. Lo make wayekela usho nendodza yakhe waba nesimisi make rangata wamshiya Gehasi nakamhlangabeta wathi konke kuhamba kahle but enhlitweni yakhe deep uyathi ukuthi akuhambi kahle. La kulo mhlaba make dladla siba strong lakathi bavile bomakhelwane ukuthi bekunemsindo kadladla. Na uthi uvula ligede sebakona batho kubingelela bathi sifunga ukuthi bekunemsindo so hayi makhe besijabulile indodza yami yabe siyashelela iyawa nje na uvala umsindo ishelelile besijabule kakhulu idolo. Leso sikhathi unengongoma la ufake liduku nabakubutha uthi konke kuhamba mara wena ngaphakathi enhlitweni uyathi ukuthi akuhambi wayathi kwemprofeti kaNkulunkulu. Welcome to the prophet of God. Welcome in 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 the prophet of God. Nakafika lo mama wathi ku Elisha bengengamceli lo mntwana. So ufile. Ngicela manje unginike isolution ngoba wavela ngawe. Inkinga yakho wena ungaba netinkinga awubuyeli kuloNkulunkulu lokwentele lento yomtshela ngoba yonke into lesinayo ayisikuhlakanipha kwakho iqhamuka from God. Uthi lo mnyama make makhusho mina indodza ngiyayisolve mina ngathi make uya wrong indodza ngeke uyisolve indodza uyibisela kuloNkulunkulu la kunika yona. Manje wena inkinga yakho ungaba nenkinga you tell everyone ukuthi une problem utshele nebantu laba wrong. Now uphuma lana lamhla anginandzaba uhlekwe ngibani anginandzaba ubutwa ngibani keja tikwetitha takho uvele uthi konke kuhamba lakhathi kubhedza ngilakhathi khona kufuna wena tikwe status yakho uthi manje ngaze ngajabula leli viki leli angathi ukuthi ngale ndlela ngijabule ngayo bese ufaka amazaza akho udla ice cream uthi I am always happy bavile bangani bakho uthi kuyabhedza mara tikwe status uthi kuhamba kahle. Manje wena inkinga yakho uyathi marketa naleti inkinga ufuna sonke sibone ukuthi vele uyakhala. Kanti labakholwako bathi nakubhedza bathi bona akubhedze. Ilanguage yemakholwa iba vice versa. Uthi lo make konke kuhamba kahle. Nakafika umprofeti uthi Gehasi thatha na induku yami. Gijima uye kulo mntwana. Lalela lo mama uthi lalele umprofeti kaNkulunkulu ungathi ungithatha serious angizange ngatshelwa ngilo mnika induku ngatshelwa nguwe angindawo utawuhamba yedwa bamba ke attitude ka Gehasi wajatshuliswa ukuthi unikwe induku temporal baze baba inkinga aba waya lapha Gehasi ngekuthi Elisha uyamata umjwayele nale nduku uyayati wayagijima nakafika wafeyila. Why abantu bafakaze kakhulu manje ngicala nginawe lana inkinga songijwayele inkinga awusana acknowledgement with your leader. Gehasi wafeyiswa ngilokuthi utitshela ukuthi uyati akazange avuka umntwana wathi lo mama ngihamba nawe
wathi nakafika umuntu kaNkulunkulu sengiyothandaza wavala likamelo washiya lo make na Gehazi na imfihlakalo yokunqoba timbi number 1 nakafika umuntu kaNkulunkulu bavalela ngaphandle wayedoleni wathandaza kuthi uNkulunkulu nganikwa nguwe lesiprofeto ukuthi lo mntwana utawuba khona namanje ke makavuswe nguwe namhlanje ngisomemedela tonke into takho letifile ngithi iyavuka tonke into takho letifile ngithi iyavuka tonke into takho letifile ngithi tenda njani if you believe shout I receive but nasi principle yekuletha into takho ukuthi yonke into yakho uyimikise kuNkulunkulu ungatshela abanye abantu hamba kuNkulunkulu close your eyes I want to go just close your eyes while we are sitting down angathi ukuthi wena yini lefile empilweni yakho lothi mfundisi sengifikile kuJesu konke lokufile makuvuke konke lokufile makuvuke konke lokufile makuvuke kufe etandleni takho your joy your life your business konke lokufile pray makuvuke thandaza right now konke lokufile makuvuke lo make wayathi kwemprofeti nawe ukhona umprofeti wakho kulena ndawo usuka kwakho uthe ekhaya la uzethi kweligcobo lemprofeti lathunywa uNkulunkulu na usawuthandaza so into takho letifile tiyavuka 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 in the name of Jesus into takho letifile tiyavuka into takho letifile tiyavuka into takho letifile tiyavuka pray lento lekuhlupha koyibisele uNkulunkulu wanikwa nguyo lempilo lonayo wayinikwa uNkulunkulu whatever you have wayinikwa uNkulunkulu just pray paru pazaraba kashataraba babaka just pray in the name of Jesus just pray in the name of Jesus just pray we are about to close right now just pray in the name of Jesus thandaza lokufile kuyavuka thandaza lokufile kuyavuka pray labanye bayavilapha pray in the name of Jesus thandaza pray as we are going home right now pray your life will never be the same again thandaza pray in the name of Jesus lo make uyathi kwemprofeti uyakholwa anginanzaba ukuthi umntwana ufile keja umprofeti ngiyamathi ukuthi akakhulume amazwi nawe khuluma right now in the name of Jesus declare 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 in the name of Jesus parupa kashataraba pray alomyuthi ulile nje afuthi akayingene uyagulela ekhaya akayingene unetinkinga uthulile nje akayingene uhlalele nje singimbeke etandla thandaza pray mativuke into takho letifile your life letvulela lathi nyaweni mayiphume pray imakethe yakho mayivuke impilo yakho mayivuke
Bantwana bangakujikeli. Ikhala lakho malivuke right now. Pari pakarabu sakataraba. Pray, 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 pray. Hitakaraba baba kutaraba baba. Pray, 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 pray. I'm giving you this opportunity. Pray right now. Never doubt, never doubt. You can doubt, but never doubt the prayer that we are praying right now. Tandaza mdwanam, tandaza mdwanam, tandaza mdwanam. May the church say amen. Shout hallelujah. Ushayile malungu ngwele izandla. Ushayile malungu ngwele izandla. Hayi shayila malungu ngwele izandla egameni lenkosi. Shayila malungu ngwele izandla. Bayingaka bakholwa ukuthi thini botaboti yavuka namhlanje. La ikhaya ngifuna uphumelele ngenkani noma wena impumelelo ungayithanzi. Kunini uhamba ucela thi kwebantu? Dawuphumelela ngenkani. Dawuphumelela ngenkani. Dawuphumelela ngenkani. That is the gospel. The gospel that transforms life even financially, spiritually, physically. Wena yena njani? Kholwa. Yena njani makhelwane? Yena njani makhelwane? Yena njani makhe? Manje bani nawu bakhulekela lo mnye njalo sengifakele lijazi. Uthi uyambona kanyalo wazi wafana namkhulu wami Nkosi yami. Yabona sagqoke so ngikhumbula mkhulu wami lokhonze eZayoni kenyana. Wenhlisiyo Wenhlisiyo Mawuhlakaniphe Zikuhazi Sitha sakho Sivukela 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 wena Mangabe kunemuntu lona issue yesibongo Solo sibongo sakhe awusathi uNkulunkulu ngithume kuwe Malo engcwele ngikhomba umuntu la une issue yesibongo just come quickly Une issue yesibongo God want to help you. The issue of your surname. God want to help you. Endleleni yo uJesu. Endleleni kikakathala baba. Ujesu sitobelayo endleleni yonke Ujesu sitobelayo endleleni Ujesu sitobelayo endleleni Bamba Shota 2
endleleni yami bayithu abashodayo uJesu Kweshela ngala mama. Move. 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 Ela siphakamiseni izandla. Bishop Malambe. Ukhona uNkulunkulu. You see makelkhele mama akhala so. Le issue yesibongo is so painful to her. Pakariba satani yamakasha. Asisiphakamiseni kakhulu ezandla. Bala basayana. Bafana nalo mama lo wathi noma ngabe kubhlungu keja ngiyathi kwemprofeti. Ake ngibabeke izandla siphakamise izandla baba. Wena awuyiveti into ude isolution. Baba ngiyadeclare bakhombe wena with their vision. Baba laba badinga ukutshelwa ngumuntu wena uNkulunkulu. Bazayibona lento balele. Bazayibona balele. Baba abadingi kubuta umuntu baba botile abantu babafihlela sengingenelela wena uNkulunkulu lo watiko wena uyathatha lethi bongo Nkosi nabanye batoti bhala tukwe emadayari bakhombe balele Nkosi ezayi prophet bakhombe Nkosi akudzingi babute umuntu Nkosi akudzingi babute umuntu bakhombe Nkosi akudzingi babute umuntu Nkosi bakhombe. Where's your mama? Semsebenzini. Endleleni yonke. Lokwalona ke kumehluko la kufani nala that's different. Umama usemsebenzini. Yebo. Semsebenzini. Ma? Yebo. uJesu. Endleleni asiphakamiseni izandla. Put the mic apostle there. Ukwambuta mama. Yebo. Wathini? Ungitshelile ukuthi baba uqhamukaphi just ngoba lona inkinga ngibaba lo ngafuni ukusitshela liqiniso.
Repeat again mntwana imic sebayikhuphulile. Mama usishelile liqiniso lonenkinga ngipapa longafuni ukusishela sibongo sethu ukuthi That is why ngithi issue yakhe ayifani nalaba. Yena baba uthi wakabani? othi wakamhlovu. Mara akasiwa kaMdlovu. And when I'm talking like this, Baba Manzini, I go in the spiritual realm. Kunebantu engabasukumisa bayi6 manje. Same issue. The same that the bakubita I see you, they lie to you. Mntanam, now na mama lenyelanga come to me. Solution is in your way. Why? So is this? But nakafika la, as I cannot tell you. And then you go back. Like as a suswin, ana 3 months. Or 4 months. Because the sister aska Veljega Maria, sina mziago. Titi mziago, wagwe mugelaini from kusase suswin nguti gwami. Bamba, it is my blood or not. Nginga nguthi nje mina mziya anginamali yokwenda ama blood test mala. Mina ngengithathe mziyako ngumnike wena mara I knew ukuthi ayisengumziya. I don't want to make you to be confused. Hamba kunyoko. Lokuthiwa mfati ufade. In this world baningi boba bebondla abantwana basibabo. Wena wajabula ukhulele mngami. Kanti bakungenele. Nethi bekathandaza lo mama ukuthi amana afana nawe ngendlebe. Ungathi osola. Aningi madoda odla abantwana. Wathi uyaganga kwahlala sisu manje usemshadweni wafihla. Kungako le ndoda lakathi ukhulele bophele kumbambisa lesisu ungathi uyamjabulisa kanti wathi kahle ufuna to bonda naleli vezandlebe. Trouble now. Trouble. Hey noma ngathi in this world. Kungako lo munye wakwetha lapha eoffice ajabulile mfundisi ngiyabonga umntwana lo bhuti uthi umshova ngalokwento kwekushovela komavili kuyi4 ushaya ngedouble portion yemavili umshovile umfake lo mntwana kuloko inethini kwe-fry machine lokho uyamshova nakwento nako uyamshova bete ku1-on-1 uyamshova lo mntwana akalala ebusuku uyakhala bangena asisithunywa thatha mfana kuphumele ngaphandle baba ngicela kubuta mngako ngisale naye ngathi wena ukuthi awufihla kuze nini ngoba ayisimfana le ndoda lena ngikukhiphela ngaphandle ngifuna ukuhlonipha ayisi wathi mfundisi mntwana emngani wakhe lo mane bengafuni mina ukuphuma lapha emendweni ngoba ifamily besengisolisa kudala mine nguye lo ngadala umngani wakhe lenza buya yathi imvisa abhlungu ngoba sekufuna ukuqoshwe mina emendweni ngathi mina hayi thatha nje uthi 1 2 ukuthi mfi mala lo baba ujabulile mayi ngwana ngathi kumake uyofihla kuze kube unini. That is a question now. If I was a stupid prophet bengina uprofet nje ngeneka lo baba thathe lo mntwana omfihla itafa ufuna ube kuhlakanipha la kulomhlaba. Wakhala sisi kwethatha inyembeti ngathi I don't know but what God show me ngiloko ngangembete ebhodi ngimtshela and angiyomtshela. Don't worry, we are safe. Bamba ke mfundisi ukuthi wendaba sebenzi wemfundisi kwakha nakabona ukuthi lento vele niyathandzana manje kwendeke liphutha mala ngcuna ngcu
ngeke nihlukanise ngabita le ndoda ngathi guca phasi nokugcoba manje into ophakama emsebenzini ngani ngenhlithe yangugcobela ukuphakama ngithi angeke wathi uziyofa haba haba ina jani makelwane likuphi verse lelithi umlo onanishaqobo lemprofeti uToramri imvuzo wemprofeti likubani mfundisi Malambe lo mukela liqobo lemprofeti ureceive liqobo lemprofeti likubani Matthew bani kanani namathatha ina senikwanilate verse Matthew bani he who receive a prophet reward buya mfundisi Manzini buya mfundisi Makhunje buya Bishop Malambe buya babe Mhlongo buya mfundisi Fakuthe buya ngibole le ndwangu yabo Asha God bless you ngicela nindlale la iphansi le pulpit yami dlaleni la iphansi le jazz lami lindlale phansi emakhushe embhedo uceba so ena makithi kwangaphansi kuya phansi indlale phansi God bless you thank you ndlala leyo ke lapho sengifuna ke office thank you thank you baba ngiyabonga kushuta mani lapho baba Fakuthe mani la mfundisi Malambe stand here